Kita coba satu tebak daerah dulu sini bersama M3G. Dari Lagungo ke tanah tunggu, duduklah di tanggo yo di oi munantino benang. Dari bungo ke tanah tunggu, duduklah di tanggo yo di oi munantino benang. Sulu di bola di tanggo yo sayang untuk tabuan. Kamilah umpamu yo di oi yo nak untuk sulu di bola di tanggo yo sayang untuk tabuan. M3G. Selamat malam. Tinggi-tinggi batang laku lampu, burung lanyo punggung yo di oi tebang lanyo tinggi. Tinggi-tinggi batang laku lampu, burung lanyo punggung yo di oi tebang lanyo tinggi. Tidak lanyo punggung yo di oi payana mungato, kami lanan buruk yo sayang punya dalam diri. Tidak lanyo punggung yo di oi payana mungato, kami lanane buruk yo sayang punya dalam diri. M3G. Selamat malam bersama di sini kembali. Rimbun kayu sila kulit manis, batang lanyo buah yo di oi di tepi yo bayo. Rimbun kayu sila kulit manis, batang lanyo buah yo di oi di tepi yo bayo. Selemak semani, tapi lanyo dayo yo sayang untunglah dibuang. Dulu lanyo kita yo di oi selemak semani, apa lanyo dayo yo sayang inilah tabuangan. M3G. Selamat malam bersama sini kembali. Tinggi tadi buar sengkali, nampak lanyo dari yolade sigla guru nudo. Tinggi tadi buar sengkali, nampak lanyo dari yola
sayang yo di oi malang elang nanti bo apa di sedih lae atau lagi tang bila nyudayo yo sayang malang elang nanti bo. Oke, terima kasih kembali sini bersama N3G.